الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aidil Adha adalah hari perayaan ibadah bagi umat Islam. Ia disambut dengan mendirikan solat Aidil Adha, bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil sebagai syiar pengabdian seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Laungan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil ini turut dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia demi mengagungkan Allah Ta'ala pada hari yang mulia ini. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Yang bermaksud langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله